kiria kugwatyo ni kirendeto cia Meru TV muthenya wa Mbita Muthoni wa Kiramana muthenya ya ntuku ya Jumaine tariki 17 cia mweri wa 3 mwaka eno yo turi ya 2026 itana mbere na ututhiatira kimitandao yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda kumenya na nkuruki akugwatara yo tunduka Meru na kinya ome ya Meru tukiambiriria ririkirikitie tukijela methene yetu ya ndeto cia Meru TV muthenya ni ati nende MCA Gacheri bari na MCA Sekondi nani bachumirite na kuwa kiroto kia Meru kuona kithure kindiki urane munini wa rais kuba kwithira kitwika president wa Nthiguru mwakene yo 2032 nkurukine ndiba ugite bo bakari ya Meru na atungere ba Meru bagete na mbere na kuri ya Meru akugwatira thirikari ya rais Ruto na munini wawe kithure kindiki kenda utira mirandi ni kuoneka kaunti ya Meru. Ripoti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma. Nawe MCA Sekondi na MCA Gacheri Muthuri bakiaria na metha ya ndeto ya Meru TV ni baugite na ndi kiroto kiao ni kuona mwakene jo 2032 Profesa Kithure Kindiki agitongeria Nthiguru iji ari president na kuria atongeria ba kaunti ya Meru kuthiria mpathu ni kenda kiroto giki gigakinyanira kiroto getu kiratwe na kyo ja Meru ikiroto ga 2032 ara tukwona takatumba kwithira twina mutongerio bururi tawe Profesa Kindiki na tutena ngwataniro ja Meru nyakiroto kigituma kwithira gikinyanira batari kwithira twina ngwataniro na tukabanga na tuga support kana tugakaria mwana wetu nikenda kiroto kiu twina gya 2032 kiomba ukinyirika 2 term tukaumira tubwire ni mbio tumatuga 2 term na 4 term kwena itomi mbio tumatuga 2 term na 4 term turuga Ruto 2 term Kindiki 4 term no twena kiroto kia 2032 Ruto auma gitene mwana wetu no tukaitia au a president nera kinya bakuria Profesa Kithure Kindiki kugwatanira na atongeria bangi kuthirikiria mawira ne ja mirandi thirikari ya ejene na kwau tukomba kwithira kagita kaondema tukaumira tuthe tuki alerianto tubere benefits kana ima ine mbitwonete kire thirikari ije na tukaromba kinya ngugire itumbite kwithira chiti so far ndina weregero nguge wiga itwa ndina ma Kindiki ari deputy president wetu ena mibango minene muno ya Meru mwanka tha itwa ambiritie kuona ishara kana tubetuba Mount Kenya West tukabaromba na kwinyia gukunene muno that tuba supportete twinde matuke ba supporta ku kagita gaka gago to support nyako igakinyete na tukata kibu nyabo tubarombe support nene muno kenda bomba kuda ba supportaga wathani bora bweku kenda 2032 kinyatu tumba kuda tukiomba gukalira that coveted seat ya State House. All the leaders of Meru ndi boromba tushokanire ni amwe twinde twaranirieni turania atere ina twitite ina tukuona matunda na ndina ma ria twakara ndi turi atongeria ba Meru tukaomba kwaria na ruga emwe tukaomba kuthina ndi kugwatana na Tharaka Nithi tombe kugwatana na Embu so ni nkuromba deputy president wetu Kithure Kindiki ajokie that initiative ya gusemithania atongeria ba Meru atongeria ba Chuka na atongeria ba Tharaka Nithi those like minded people tukare ndi tubange ura tukamunenkera kana tukamwa support as a block. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma. Tugete na mbere ndeto cia Meru TV muthenya musiasa Beatrice Karwitha kuma Meru na chimbirite na kumeneria neno ra wari CS wa urimi Nthiguru ne mithikali nturi no ntuba miero yawe mbere kwithira kiaria akiwa Tharaka ti ya Meru karingana na Karwitha ariwa nende Meru yomba kwithira ina meriga mugwanja na mwiriga jumwe ni wa Tharaka rawite nende Tharaka na Meru uti mwanya na muro tuyo ni gutigiribwa kugwata mbaru Kithure Kindiki urani umwe wa mwana wa Meru. Ripoti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi. Habarikiwe sana. Ikinyiti ntereshi yake kigutetheria njai mweremeretwo ni murigo jwa bisi ya murito wa Moi University Beatrice Karwitha musiasa no thimenti na meneretie mithikali nturi iguru ya miare yawe ati Tharaka ti Meru Kindiki Noeto. Kindiki is our son. Kindiki Mumeru na Mumeru imutigania imwegembe imwimenti imumwembe imutharaka na muchuka. Mr. Ntore tiga gututhomora.
Tigae. Underline. Mr. Captain. Kuringana na Karwitha lintu ria tongeretwo ni maruja kweberwa thirikari-ini akiuria riu Amiru bakathikira rwaria rwawe na kubaromba kugwata mbaru ogwe nikumenya uti na agenda kwa wejeta intimidate antu kenda bakuthingata Amiru batikayu bakuthikira igwa kayo cinema ni no ntu bakumara gutega ni untu bogwatwa mbaru ni bamwe bakari bagia kibagika wira ne bwa kuyika kithure kende kija mwana wao to bugwa gachagua we na rore ko na renu kara no rethe we mwe ko rethe rorore karo gwaku na utu to kwenda gwetu no tigane na kende ke bururu no to kende ke mwari na jwa kwa ri akoroka amboria mami no bugi agora amboria tiga Gachagua ntije no kwariria tonto tutakiri nyo kuona kinya ntije nyora kugweta na jora gukara na tonto utino utethio kireba otwe batwitwije mwana wetu kendeke na tutije wethera wejete na aja gutwira atia tonto batutwiga kanyereka inagwi mwene batwire katwinie kendeke wetu no mwe a lot of peace tonto itikura imbio mbetia senator kiripota senator kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbita Mutugi wa Kiambi. Kumane na wambo bandithia bara bwithirite bugite na mbere nende ya kuruba njuri nchekia mona atungeria kuma nterechi atiani bachumirite na kumira na kuwa bo bageta kithirine kororomeria amba bara bethirite bakiringithanwa na wamba bondithe na kinya uragani abura bwithirite bugite na mbere nterechi atiani abakiromba nende atungire bange mbareke kuringa siasa na mantu yajegie wamba no ntuni mantu ijamanene na nkurukiye thirite yetira karibatiania baina kiriro riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia wa Thirinja. Kumaniana wamba bandithia bura bwithirite bugite na mbere ndene rondera karamana muthara na ndenda kuruba muthara na batoba maiti twete kithirine kira kenene Bruce Mukoti kithiri kia rwerea tucoke tumu twete muchiombori na ng'ambe tucoke twete kinankunu tuwe kithero kuri murethi wa muthara au kunyanira murethi unge kana ng'ambe chieta kana mwambo muthara uro kunyanira ng'ambe cha muthara kenda chieta kana wonde kana ndo bumete maiti konke me amantu arwandarura nani ngatanga kunyana ng'ambe cha muthara to mura na Kimeru to kethira chombe kurema turwero omari ya Kimeru kana tume kuthia ng'ambe cha muthara ng'ombe chuma muthara itaraga ngaci kia maiti na ute ng'ombe yora kinyemo kana muntu akua no ka kwethira to baba akamwachimu antaka baka wanaiche wamba wa ng'ombe kethe anaenda kuya ng'ambe chiwa che maiti ene turenda kwa turakorwa njori na tubabara bonthe araithi ba ng'ombe twakarenthe batwe antu ba maiti tona ndawa ya untubu nega tweta kithirine turomerie mwamboro ya ng'ombe muthara na tubawa atone ne maiti yonthe 30 tukarita enu turomerie mwamboro otuma muthara yorera no tuni atanotia na antu ba maiti menyeni wamba bo bwe ya igita rionthe to approachete mwaka yo siasa manto ya ta inge mwaka muthiru lakini mwaka ene yo egora ikora iji echo ikwa iji rojo no tukubona kukwa iyo tabote kona manto ya imbibio ya kwenda ikureta kuruba mona atongore bakumatigane centro bagite na mbere kwara bogwite kwina siasa chombete kwithirie ikiro ibamo bakorombete kyo bunge da negisho bunge tiganisti kire mwaka ngire na 27 nikamkwira antu ba muthara tiri muntu ayete na interest ya siasa nuntu botongo bato muthara kenda tuthina twanka tutemwenda nikankwira antu ba muthara untu ne atanozia yache ya no tenga be yo no emwe ciana salama kwena antu ba na interest cio ngwa kabisa cia siasa cia parliament 2027 abo kwenda utwira batu boto akenta kanuntu wa siasa nigentwe kaningwa 2027 yethire na mukolokia koloke ende gato kwenda obwera bokathuki bokakenta mporo ntakarenge nonto amarisha mechinka cionthe ria mporo aikuna aboretere ibaro bionde na aboretere 78 na aboretere umpiara na aboretere nimbi bokarabo gwerue kamporo kabo kwenda kura kinya ke yalo ya mporo kabo kwenda kura kinya kairo ya mporo na ambaye babu bwena bo ng'ombe ira urete echo nina ira umere ntorene yenu na amba babu barayete batera ga watwa kato kwenda obwera
na arua batwe totekwenda mbaukano ciatigania acia antu ba muthara na antu ba maiti. Antu ba muthara bukathukia siasa ukethira munya na kwenda mwekoro wa mukuru mporo no na kwenda mwekoro wa munini bukaroithania imbara nonto otire muntu ote mwana watigania te akiliga wawe katia gakonywera antu bara bakuringa siasa na wamba bo na bakuringa siasa na ikuo byanto bakwa antu ba ibabaterie ni kuretwa ke kanso ya koro banjori ncheke bakaomba ni hukumiwa na bakae wa thabu era bakundisabu na bethira batewatekana ibahora wa inya bate kumenyeka tiania yora ga inyete kumenya antu bau bare mai witoria eu ni onjirera twitite ng'ambe na abo kuma na ng'ambe kiwa ni moro ni momuthara na kome arachi weta na ata wamba ng'ombe bokuiwa na ng'ombe ikawatwa no te muntu ora wakinyomo mwamba inkoromba DCI tigani east inkoromba mukromen minister na county commissioner bayo kenjukumu ya haraka sana bwana Lavaita andike statement akelesa na baraba ya ng'ombe no ntono bamenya no nto mwanka thai ba onde kithinji ndiona mwamba ng'ombe tonge Lavaita no mware yone atangasa au ate na kumenya baba ya ng'ombe na batiko watwa achunguchwa akaretamba wa baba ng'ombe bokathira muntu wa wito Lavaita noe no nto no wengwa na achienderie au anarigete kithakene miaka mingi na tote kumangwira arita kithakene keu au anaiche burachi ya wana na arachietaira naretwe maukuna ya githirikari nete andike statement na investigate bwega na ngwira aritaro andarore nereko na twire inyayo ngwira aritakuro nereko no nto ndena oma te kurethia kulingana bo araririe te kurethia no nto nyabara barithakia te abariti muno. Nkiripotera Meru TV kuma Tiani Mbetanda Msimuturia wa Thirinja. Na tugeta na mbere ndeto cia Meru TV muthenya Patrick Mbuchoro kuromba gitike mubunge gicigo ne mbunge ge North Imenti na chumirite na kumeneria nene makarika ya siasa yaroibere kwithira ikioneka kaitene kara kiama kia DCP na atongeria abarutere rurega ni thirikari barombe kwithira bakibwithia ndiunga yo county ne ya Meru akiari na meneretie a siasa muno barombe kwithira baitira kwina ankuchano seke siasa achiombere kwithira chikioneka ndiungene kaitene kwa ameneretie mubunge wa North Imenti Raim Ndaundi akiwa tibetu na mbere thirita kireta kirakari North Imenti na wene ndi aitiyari akwithira akimwani mwakene yo 2027 botio mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi. Patrick Bucha murwere gite kia mubunge wa North Imenti na amenerete miare ya mubunge Rahim Daudi ya kugati North Imenti trachiara muntu wa kumurita gitene akiuga North Imenti iri na athomi kathumba bare mwa profesa na bari tayari kukandana na wende bene mwana kumuriplace North Imenti atashiarwa teugire oni amwire some of us are professionals. I'm an expert in governance and leadership and I'm a quantity surveyor. Nandi mwana wa kwirwa kashiara ri qualification iko edere nacho kuona mtu akinyau muntu akinyana ndi guturika amirio tekirai antu baba mwandikire na ndigyo tukuka we utumba kuendelea gututekera uringana na Bucha Raim na karita utongerie ne gwaka gita ka miaka 15 na riu ni kagita kawe kwevera ni kenda North Imenti gakurukia tagaria kumana na utongeria bobweru twitita Raim very nicely kumbutethereria because it's our count, it's our constituency no mwangatu mutethereria bitango bimwe miaka 15 and let me say one thing. There is the issue of capacity. What capacity does one have we can to the next level? What capacity do we have to take it to another level? We can go for those 14 years. Now we come to Kanya Akeja, Oro will take North Imenti to a different level. To Tumboka stagnant for the last many years. Twithira North Imenti niwe kariuna no yaraya no oran kwira Raim witango gewe and we appreciate kuna ribubu Bucha na rombete atongele kugwata ndoni kagitene gakashiasha shirigeri kugwata mwanki akimenere karikare akujirirwa kagita kandi unga ya rotererwa na thirikari. It is
cheka nothimenti nio tumirika ondwa cha political parties. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia nothimenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Athomi na arutwo ba kuma University ya Tharaka ni bakinyite kaunti-ini ya Meru muthenya ya yorona kumba kwithira bagitetheria na barabara ya tauni-ini Gichoma bejikenia Street Kings na bia kuria ngucha wikira na kinya into bibingi bia kumba kwithira abiki batethia kaite no kau kinya ari bani ni barabethirite kinya bo baumirite tauni-ini na ekuru bakuru kinya bo ibethirite bakibunikira ona njira inene ndi bakiara arutwo biborite achiari kwithira bakimenyera anabona nkuruki utiri bakubango chiari kenda namba ya naba baitauni-ini itikete na mbere na kuongeleka. Bamwe barutwo kuma University ya Tharaka ibalungite kaunti ya Meru bena muoroto ya kuoyana bia kuria nguo iratu na kinya into bibingi kathomba akira na barabara ya tauni-ini bayikene ya komando. Hata kwetu watu wengine hapa makomando hawajuangi hata kwao. Na kulingana na Tharaka University vile tumeona leo tuko kaulio na wao wamekuja kwetu kutembelea hapa Meru Town. Sasa tukoona leo wewe ukiwa msasi na uko na mtoto nyumbani, watoto wasikae kama sisi. Tharaka University kile wametufanyia leo, tumekula chakula, wametupea viatu, wametupea manguo, na tumeongea na wao na tumefurahia kuongea na watu wamesoma, si kama wale wengine wanatuchukianga vibaya. Kwa hivyo mimi naomba Mungu hiyo shule endelee kubariki, Tharaka University endelee kubariki hiyo shule kabisa. Ndi arito baba kiari boreti achiari kumenyera nabo na kinya kurutana kubango chiari kenda namba ya naba utura tauni-ini ite kuongeleke. Kuna club ya peer counseling hapa ili kuweza kueneza upendo na pia kuonyesha the street children of Meru that hawako peke yao. Like tumekuja kama familia, kwa wale ambao hawajui familia zao, tuweze kuwa pamoja, tuweze kusherehekea pamoja. Kwa hivyo sisi leo kama wana psycholojia na wana counselors tumekuja hapa kuonyesha upendo na kuonyesha kwamba hawako peke yao. Tuko hapo pia kuwasaidia na pia kueneza ulimwengu pia waweze kujua kwamba wale watu wote wako kwa streets, wale wengi sio kupenda kwao. Wale wengi wako na shinda za kiakili, shinda za kinyumbani na shinda za kisaikolojia. Na kwa hivyo tunapoona tusione tu street children, tuone watu wazuri lakini ambao wamekosa amani nyumbani, watu wazuri ambao wamekosa afya ya kiakili, watu wazuri ambao wanatumia miandarati, watu wazuri ambao hawana mahali pa kuishi kule nyumbani. Tukishaona watu wazuri itakuwa vyema sana kuwasaidia na kuona pia kama watu. Kuma methene ya Ndeto ya Meru TV. Ibaya sana mutegeri wa Meru TV no ntubogite na mbere no tuthiatira Ndeto cia Meru TV muthenya wa Mbita Muthoni wa Kiramana kurikana tuthiatira kimitandao yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda gwitira mbere na kumenyerwa kareka kaunti-ini ya Meru ome ya Meru na kinya thiguru na yetu yonthe ya Kenya ugeta kurora ntukana bebango kathumba hira yumbe tukwithire kibango no ntuboku. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma.